asikwamukele kwi-channel yithi ingosi yethu la sisuke sihamba khona singena esivundulula sichecka ukuthi bakuphi abaholi bendabuko qede sikhulume nabo noma abalaphi bendabuko sikhulume nabo into ejini isintu namhlanje yena sikulandele futhi la ugobelo bakuphakathi esobe sikhuluma naye la ngodaba lokuthwasa abantu abaningi banobizo kodwa uthola ukuthi bagcine bengathwasa ngenxa ukuthi usaba ukuthi ufuna beyisangoma usaba ukuthi efuna nokuthwasa ebone yonke lemigudu nalokuthi mhlawumbe yena une career afuna ukuyiqhubha akafuni ukuthi elandele ubizo yes angafuna ukuligcina kodwa manje makaligcina sefuna alumbambe yebo so sifuna ukubheka lento leyo namhlanje ukuthi ikhona nenye indlela yokulandela ubizo kodwa ungagxili kulona futhi asibingelele somukele kulona kuhlelo ebaphakathi siyabonga kakhulu umsakazi sibingelele nabalaleli emakhaya ngiyayizwa le ndaba ukhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu futhi uhlupho emphakathini ngoba kwande kakhulu kungazi ngangithi uma ngicabanga mhlambe kuzohambe kube nezikolo ezifundisa umphakathi ngendlela zempilo so kwangenzeka ke noma ke kwenzeka kodwa kukancane la le ndaba okhuluma ngayo kukakhulu vele kwandile ukuthi abantu abaningi baba nalo ubizo abanye besabe ukuyothwasa ngokucabanga ukuthi indleko zokuyisiza lapha kezokuba nazo abukele emndenini aphuma kuwo ukuthi awunalutho kuzofuneka imbuzi angabi nayo kodwa esiyaye sikusho ukuthi uma ngabe kuubizo ngempela awudideki awusweli futhi uthi ungakhala kulabo abakubizele lento basuke bazokusiza kanjani akwenzeki nje ingakho kungekho ekungathiwa nje nangu bani ugugele esikhupheni ngoba akanabani ozomsiza ugcina uphumelele noma uphumelela nzima kodwa ugcina uphumelele abaningi baphumelela nzima kodwa bagcina baphumelele bese sithi ke la nakhona lapha kuya nokuthi ubizo ngempela yini ngoba kwesinye isikhathi kuba nokuphazamiseka umuntu bese egcina kungathi kuubizo kanti kugula okuthile ekufuna sicheke kakhulu lokuthi kuubizweni noma kuugula kukhona okunye futhi othola ukuthi akusiko nokugula kodwa ke kuubizo lo bizo lwakhe lo muntu kunemkhakha la ekuthwaseni ukuthi umuntu uthwasa ngendlela eziningi ezehlukene ingakho namadlozi amngenayo ahlukahlukene ngoba kukhona umuntu okathwasa athi mayethwasa athwasele ukuthi nje kufuneka bamngenele ukuthi kufuneka alungise lesimo nje salekhaya kulungiswe sona abese kube sowucedile uyaphothula angazi angene ngisho nasekusebenzeni ngamakhambi angahloli ngisho ukuhlolela abantu kodwa nje kudinga ukuthi alungiswe nje kulungiswe leso simo leso kube sowuphothulile sowuqedile yingakho ke la uthola ukuthi le ndlela yobudlozi iningi kukhona abathwasa umnguni kukhona umndawe kukhona umlozi kuningi ngakubala kukhona umlozi kukhona bafekezeli kukhona ngisho inzuza kuningi ngakubala so uma uthwasa nje ungagcina ungazi ukuthi lo muntu uthwasa ini so ke le ndlela yokuthwasa ayisindlela eyodwa kodwa indlela ezehlukene yebo ke ngesinye isikhathi kuyaphazameka ngoba ukuthola ukuthi umuntu bekathwasa lokho kodwa ngoba idlozi lakhe limlahlile lambekisa lapha labathwasisa khona lokho bagcine lapha nasathwase lokho okungesikona nqinishi lokho abizelwe kuko yingakho uthola ukuthi umuntu asaqedile ukuthwasa aphinde uzokuthiwa manje amadlozi awalungisekanga kahle kusafuneka aphinde ahambe ayothwasa kwenye indawo ngoba lo muntu othwasayo ngempela kufuna wena ungigobela ube ngumuntu oneso nenqondo ekhaliphile ukuthi umbuke ukuthi kahle yimiphi lemoya ngempela emphethe ukuze ukhona ukuhambisana nemoya emphethe ngoba mawungakhonanga kumfunda ingagcina kube ngazuthi isiyakuhlula kanti ayikwehluli kungukuthi usebenzisa le ndlela oyaziyo noma oyijwayele noma othwase ngayo kanti kufanele usebenzise le ndlela lo muntu eza ngayo ukuthi wona kulokhu kumhluphayo asilandele kona ngale ndlela yakho futhi ke sifunde nathi singabogobela ukuthi lapha ungaboni kahle khona hamba uyobuza kwabanye bogobela noma umthumele engcenye lo muntu ungagcini umbamba noma umbambelela kanti lento umbambelele yona nawe uyakuhlula awuyazi ngifuna sisiphethe ngelokuthi kuyenzeka umuntu athwase
aliconvert le dlozi belifuna asebenze ngamakhambi esintu kodwa akafuni ukusebenza ngamakhambi esintu uyakwazi ukuliconverta ukuthi angithwase kodwa igcine ningasebenzi ngamakhambi esintu ngiqhubeke neprofession yami mangiyinesi beyinesi ngiqhubeke mangudokotela noma yonke into engaba yiyo ngiqhubeke nayo kodwa ngihambile ngathwasa ngase ngiyaliconverta le dlozi ukuthi alivumele ukuthi mina engikwenzayo ngumabhalane. Ya msakazi angibeke nje ukuthi lokhuluma ngako noma ngingazi ukuthi isilungu sami uguqula ngamanye amazwi uguqule lesimo ngiyabona lokuguqula akusiyo into eyenzekayo ngoba idlozi li straight and fair alijikajiki lona into ongayenza kungaba ukuthi wena uphahle uphaphathe ucele ukuthi ucela nokuthi ungakulahli naloko eprofession yakho onako kunokuthi uthi wena so uyakushintsha angeke kushintsheke angibeke nje ngokusobala ukuthi akushintsheki ukuthi cha sengiyashintsha mina sengizoba ngumfundisi kanti bengisangoma angeke kube lula ukuthi kungenzeka bese sekuyayekeka lo mngoma sengiqhubeka ukufundisa sekungagcina kungihlupha ngoba idlozi liyinto eyodwa alivuki kusasa selishintsha lithi aliguquguquka nayi kuzokela ngicathi sikwazile ukubelula abantu emakhaya ababukele njengamanje ukuthi bazi ukuthi uma benobizo ufuna balilandele ubizo kodwa into abangakwazi ukuyenza uma uthi une professional akuyo lo mkhakha kuwo angafuni ukushiya angamana phashe atshela abantu abadala ukuthi cha ngicela ukuqhubeka nelona abantu abakubambeke inombolo zakho abakuthinta zona 082 669 3420. Nice, sibonga kakhulu. Ubaphakathi besina la ugobela usemkanje ubovuke kwinto zesintu usolwazi kwamakhambi esintu ungeza kuye uma uthi uyafuna ukufunda amakhambi esintu ufuna ukufunda into ezithize ungakuningi ungakwazi ukuthi uthole kuye singamthatha njengombele ogwansile ongakwazi ukukleza impela kleze lo lwazi lesintu sokudinga. Sibonga kakhulu ukuthi ukusubscribe kule channel yithi mina ngitshela ifisela kona uNkulunkulu unikeze kona njengoba kunjalo.